No, let me tell you. Yes. Let me tell you. Around I think it was around 2018. Hega story da horirwo hindi mwe ne andu makaga handu. Na one of the fundis. Yes. And he gave me a story about sister yake na muiretu wa wira na mwana wake. Anjita. Ateu sister yake muiretu wa wira na mwana wake. Thank you. Yes. Akijira sister yake gatauni kana ikaraga ri nionete ari wega andike muiretu wake wa wira tondu riu acomoka rucini ri acokaga 11 no ne handu gatauni ndi riu rira wega setting takariri tagaka west area yo kana haria tugwita tukuheta haria gatito niwe gatito iri akwera kundu kuingi ndu kuona kiundu kia muthemba to tauni nene no gatauni kani nake muiretu mutumia ucio ri auma nyumba rucini ri acokaga 11 no ne akiandikite muiretu wake wa wira ukimororagira mwana kumororagira mwana uri muiretu ucio wa wira ri gwicia nake ri ari na ndaimono yari thiini wake ya kwirorera thenema cia DJ Afro. Yes. Wajita riu ati o area yo ri he handu ciari hagio ciringi 10 ogata urire au ndete thenema cia gutahurwo cia DJ Afro. DJ Afro. Yes. Riu uria muiretu ucio ekaga ri aheaga mwana irio wanyita. Yes. Kindu around mathaa mathainya mwana akahuna agacoka akamuringa piritoni igere acoke agathie thenema kenda 10:30 ri niguo aricoka nyumba tondu mutumia ikagira after thaa 11. Yes. 10:30 kana 10 niguo madamu iyo ya ngwangwage katia igacoka nyumba riu ri muire uyu muhaigwa horo sister yake okari agaikora mwana ari otoro na mwana ari ndarokira riu ciakinya kindu mathaa ma kindu thaa 5 cia utuku ri na kou ri niguo mwana ari katia ariukira na muiretu aramwira akamwira ati ona mwana ni hindi akatia akoma wanyita kwa ndagutinda agiukiria mwana tondu wakiro mwana igwa kama rutinda ukimukiria na wagithie wakarora ri wona akomete ke thayu muingi muno agakomete ri karwaru